apofia den me nimpo apofia is a menim tuntum se apofia omofe no na Paul kakoko obebisa ho se Paul aye ne den o ti say me I just don't understand Kevin tell us o se kusie nu ho o se why den o ti say menim tuntum se apofia adentia me nka na asem da me nya bibia. Why do you say wo timi do bi tena ho na wo didi na tem for what? Or because ye can't aban no ho asa na ye kire ya adwen woni ma so me kwa wa me style a me didi atem me nka obi ho asem bone just the issues and ye nyina e bi ekwan obe fa so obe discuss enu bi na omo sha ase a ibi wo obi koka na omo achi no efre no nti se de ye wo ye se mi se ka obi so ye ne ye wo nti ye chi omo se nka da ne kwa so me de na me ka I was odimisi ho didi matem for what? What I say? Inti koko ya na edim but oh na didi atem ya asem kitwa. Ye do si o ze di watem. Obu o se ye di na tem a ono en. Oh I know dey ono na sem but say o si ho se o di watem because me nya bi. Say ye mpo na bia me kana asem na asem di na tem bia and wo di matem bia fine. But me nka wasem. Na manim tuntum se apofi na wonyi ni se bia wa ye bibi sonku wa ye bibi bia tia no ama ase bia bio o ti ase me na se wo me wadi mechi ana se medi wachi acha na ya ye adwuma ache wa hu se maboni din kra kan bibi krada debi o ti ase so it's unfortunate but obe ni there ba won se wo mu nsuo mu da na na no ko nsuo mu ene ese wo ko ye nsuo afi fish ye wo nsuo mu nyina ye hu mu ese nsem wo mo kan kra dia no ye se wo nsuo mu da ene na wo adia esi wo that day was it Saturday what I say ne na watch right yeah exactly we hwe na ya ti say ekrom ho omo friend me say Econia 3 Makwan Central region yes Makwan no say na eho no so Abuna East district na Konyako sakro no ye wo Ghana water treatment plant wo ho na over 1.5 months in here you're closing it down. Now the south aspect woman say you're closing down so no ya say your announcement to Kromu Horny area or district in say mo amon pe kokwa ekwan ya mubenya mu nso anom na sa treatment plant we dey yadum no that is why we went there o ti say ne ekọ ye zuzumi ne ampani ensu eye ayensu river no adie na say kra je o ka se machine no yemfa ensuo ni mfa mu enye ye so they were right so you do ho ema mema nkwala nkokra obia no dem say o maba mo meka bi maye why maba mo meka chese eye areho se ma akokwa se minu mienu ana se minu mienu ne koye na wo hu se ne ade ni si akoye a o ti ase na chese ehu a chese yanka bia ma wo mo a na ayewe ba me pa na wo hu no oh ade me hu ye ni se ensuo na sai kra na me hu oh I saw it I just say ade no say nye say the prudent management of that institution who ye no mudumu no a e fa machine nkra nye yi but people were worried say mu free ha go do central region Ashanti region so na free that's what I can say me say Ghana water treatment plant enu na ma Ghana water what you say omu treatment plant ya shutting it down and omu kase Galamsey nintia na ya say announcement say mo amu ho nyina mo mpe kwan a mo be fa so we need to witness what you say and indeed ye call ye so no amafo anu dem na Ashanti region mo timi ato kakra bia mo hu say the improvement aba in the fight oh say no there ya de anim say enye yi motimi afia ko central region me say minimum say ye minister any obia ewa ha bia no aha asem no de enim say enye but what do you attention to go to central region Ghana water for adea omo aka so much shutting it down what is ye high tontokrom ye kun assembly man nyina wo ho omo ni asanko mine for ekrom for ni asanko mine aka bomu a de abomu a omo eko assembly man wu wo aye hu me ministers wakwache o mo bibia dipa wu nyina e de ne aye wo ho o ti ase enti we ne de plant no mka so mashati na
it was a warrior man for LC nini to see a bed na pause your coy ensuo na maame na sa o no ano say or expect say on where we be safe now treatment plant to cry dum no see enyi na wo ensuo heat and I jana wo the air sun so is it good and news for all of us but mo ko emu didi and am fasting answer now on say na ye anopa what you say ena sisi aso no se wo hwe se ne ade na si asai na fish kura ewo mu no o ka se wo fa bia che se na wa bu nkotudwe because miracle say ka say wo ade na wa bu nkotudwe me ma sem ne se sisi no supreme leader ho what you say ena oye meet the press no na small can say so we sika a free gold board no mu eba no a o say gold is the one sustaining the economy. And yes, I'm a president guy, and we've retrieved or we've gotten like 6 billion out of it. Oba yao, ananya and so ama Galamsey no one se so minya se woka se wo hwesi kanwa ye nya compared to apomudin we apomudin ni ene health conditions e beba ene nipa nkasa asetrem ne obi ono onya the opportunity to have those so papa now no there ne source of water any livelihood any now cause sika ye nyanti no ama ho asema ye wodian na je say it's a matter so much touching so I needed to plead mimbunku to be na men say president say e manen ka say sika ba enti no sankofu we whatever means they will get to live no e yo mo asem. No, prioritize the health needs of these people. What you say? Because Mamia Brewa or Sre Mimi Po, me power bia. The only thing I can do is to plead to the government. Say, on tier way more. But there are a way out can this for 8 years. Any there. And so at new. You know it. Even like crowd could be na se upia after some hours you know settle ananya sa enso a etene de oguso a ohunu no so ojaya enso no dia ahunu na emesen emienya clean water. That is my point. They cannot hide behind say momo time manya hwe and then second one so here measure say omo dia gu ho a blue water guards etin so no ho omo buye de be me kwa ma hu ba kokra wo minim se no ohyirinsuo nim anaso ohyiru mu ho dia me hu blue water guard ohyirinsuo nim ye de ese won hye ho dia ene no ogina he eti asemo maka che say blue water guards for ewo ho no me hu bi but we see some of them in ewo he na me se makonsuo ne ho adabio me video american makonsuo nya me nko aso na me koy ensem trofo obi nka jem so otimi capture blue water guard ogina nsuo no ho a obi say amane kra ya ne koye ko se samba ku kura ni ho eti ensema de bi o be kam ni awu se be ka bi ene de blue water gas aba ene de hwan aba ene de hwan enya adwuma because me hu bi na hu bi wo me de videos bi a me hu so o mo ko hyehye nkro da bi de koye hu ye ne mo de me e bi a me nim di da bi sanya me na me ka so mo narrative video ni fa ha and some for ne kwanti e kwa ne share blue water garden na wo ma ya obi say kwan so na nke ye boy amania na ke hu ya capture na account so no kra wa report yes there be omo take the ability of way to them o ti ase eti sema yo mo ka say blue water garden eni ho enti say mo evidence no mo agi tape no de akoma man enye tape keke yes nsuo ni bi say o hwe no a yes bia ye de akoma felisofosu kwache also no ofri sample tem ho but akra ye ne de enti won kofie nizam ganifo nyina akra ana me ka se ne de na ye ne da ma chese ne fichire no onko enti asabi koma unse nko ta kofie a nko ko ye bebo na mane say won krofo ni nya nso no enti ka would have had enough evidence or the be ma president Mahama na ko ma stop it but when one continue sabi ene man sem trust of so hu ye ene dibia akoma kwachi ba sansuo ya no dia manfo bi san say ye dibi gu bottle we raso sasare don kon me ye dibi gu bottle mu ban na mukro ya mu defend ena me say ye na Erastus esaye ni Erastus wakonko ekode na ede manu pa osaye no ye ya ka se ekun na ede on
now nipa no nkuntoko na me na mo ba ko pa mo ko nsuo na mo nsu ye aso nsu ni mbo ayabo no wo de unti eduru ba bi kura ye peboafo kura agina yenya me say galamsey ntokware aye kan ensese ye de ntokwa kura abam enye ntokwa o so nipa no tu galamsey no onku wo kreska eji bere na anu nako this wa bo sketu obebu sketu a wu kura oje hu and that is why amane kun na aye din and so nchire what you say me feel say the approach they call over the years in emfa that is why we calling for state of emergency na omo aka bi no state of emergency ni ba ye nyina na ye bejai na fi wa free nipa no seminia sisi ade munye bi mu they say we declare minister lands minister declare forest zones ni river bodies no nyina no security zones you can security zone anti for now no debut untumi nkonsu untumi you can security zone and I say you can state of emergency all formulas ni methods amu use ye nyina no maka bia cho say me ko water guard no me hu bi but side declaration see and shade nya specific declaration wo mo breast nti ye nhwe we say dey na me say ye yanka bi mu na mo kole say state of emergency emra now so say ano bibia power bia dey amamo parliament mu kura 185 president Mahama ye supreme leader what I say eti die be na mo pese mo ya mutimi nye including state of emergency ni bi mu na ye fairly but yanka say ye oh na ade na ye ti mo amugidi say galamsey mo anya on ti da America na ade na ye okay anye ye Matias but who na wa ba ye do all forms of way nyina amawo okay adenti na on person be state of emergency na de bibi san say mo amoye ya mo antimi anye ka mo nka mo anu ntum because mo nim ho kwan na nko onye na de ada ye nti o man nim okay oti ase e na wa won sem so a wo kan ye no so no wa na wo kan won sem ene yes okay ade a wa ka no ade na we implement na emwa especially when you have the supremacy in everything we call parliament wo de aduru we ne MPP fo ni ho kra betima ye okay and so adenti na woda so ti ho a o kokọ ho kakra fade ne to oni hu se wani abre especially when ye kotua water bill akese me nyam na me galamsey do ye galamsey ne ti ho na me na me kotua ehunka why do we treat ourselves like that Ghana water nso catch us mintimi process because of galamsey so the adena beto one problem no why don't you solve it okay thank you Paul Yandoh and what's in Kano